We are on the way to Tere's dad now. It's like fairy tale, literally. Okay, the famous one. Danas vas vodimo kod Terezine familije u North Shopping. Ono što sigurno znam jeste da dosta naših Balkanaca živi tamo, tako da ako vas ima u toj okolini, ostavite nam komentar. Shvatili smo malo kod Terezine mame, pa onda kod brata i na kraju smo došli do Terezinog tate koji ima pravu bajkovitu švedsku kuću u samoj prirodi. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj novi vlog koji pokazuje pravi švedski život. Idemo! Good morning, good morning. This is how our apartment is looking since Like shit. since last 7 months, since Danila came. Kako počinju vaše jutra? Stihu u čistu da istreniram malo, a i vas da motivišem. Znači, ako hoćete da se pokrenete, pišite mi stefanceki.pt@gmail.com. Ako se interesuje plan i program gdje pišem samo za vas, slobodno kontaktirajte me. Ova fantastična teretana nalazi se u Čista, odmah pored galerija Čista i od centra Stokholma. Potrebno ti je samo 15 do 20 minuta da stigneš ovde. Prostor je ogroman, moderno opremljen i savršen za ozbiljan trening. Ima box zonu, vrtačku travu i najnovije sprave poznatih brendova kao što su Atlantis i Eleiko. Ako živiš u Stokholmu i želiš da treniraš uživo sa mnom, piši mi na stefanceki.pt@gmail.com i zakazat ćemo video poziv da sve dogovorimo. Šta mislite, koliko ovo ima kila? Pišite mi u komentarima. So Stefan went to the gym. He's gonna have one client and he's gonna do his workout. And me and Danilo are here packing and I'm gonna do my makeup. I'm feeling a little bit of stress. Stefan is coming in like 1 hour and I need to pack before that. You know, like clean a little bit in the apartment and also need to figure out so we have everything where we are going. I always write a list. I love lists. I don't forget stuff. Hopefully Danilo is gonna sleep soon, maybe? Huh? Are you tired, Bebo? Huh? I did. Let's go. Packed everything. Eating. That, Bebo. And now we're just waiting for Stefan to come and pick us up. Danilo. Yeah. Ha? Šta radiš, Bebo? Gdje je tata? Gdje je tata? We are on our way. I'm just gonna pick up one package first. And then we're heading against Norrköping. Konačno smo se spakovali. Brat Danila, evo ga ovde. Tereza kao i uvek, brate, kad god idemo negde, prvo je stres, drugo ona staje na 300 strana, evo smo u kupu, da ona podigne nešto iz Instaboxa. A pre toga me stresira da što je pre moguće dođem iz teretane, završim trening, što je pre moguće i da krenemo. I onda put do North Shoppinga umjesto 2,5 sata traje 4. Hvala. Šta je? Pa da. Evo je. Ona sad žena ide da ostavi Alisi i Selin nešto. Ne znam šta. O tome vam pričam. Stalno neki stres. Srećem ovaj čovjek smiruje. Stalno se sme, vidi ga. Evo. Obožavam da idem u North Shopping jer je skroz drugačiji od Stokholma. Što bi ovi naši rekli, ne kažu North Shopping nego Norrköping. Skroz je drugačiji jer je mirniji. A kad idemo i kod Terezinog tate i mame i brata, znači mama je u stanu, brat i tata njen su u kući. I jedna i druga kuća su baš pravi švedski fazon. Priroda je vrhunska i mnogo je mirno, nema stresa uopšte, tako da duše ja imam dosta posla sad sa klijentima, tako da ću morati malo više da radim. Ali opet volim i da radim kad sam tamo jer je baš mir, tako da čak i imamo i teretanu u zgradi, koja je vrhunska isto, teretana je strava, koja ima saunu, koristiš imaš blip njihov, to oni imaju u sklopu zgrada, tako da ću odraditi još jedan trening tamo, sauna neka lagana, raj na zemlji. It's about 160 kilometers from Stockholm to Norrköping and the drive takes around an hour and a half to 2 hours depending on traffic.
Yeah, a few days ago bio sam u ambasadi, treba mi neki papir da rešim i ulazim tamo kad jedan gospodin iz Karlstada mi kaže: Stefane, isto ti? Ja rekao, jesam. I mi tu krenemo da pričamo ovo ono i sad on me upoznaje sa svojom ženom koja je Šveđanka i ona kaže: jo, pratimo te, Strava je, pratimo vas. Ne mene, nego i mene i Terezu. Zašto ovo pričam? Uradili smo sliku. Sad, voleo bih tu sliku da dobijem, ako je moguće, na moju mail adresu stefanceki.pt@gmail.com, jer baš je lepa neka uspomena. Sramota me što sam zaboravio ime gospodina, ali znam da je iz Karlstada i znam da je naš čovjek, naš lik. Ako on gleda ovaj klip, prepoznaće se, pa bilo bi lepo da nam, ako može, da pusti sliku. Vilbern in Norrköping was developed in the late 1960s as a part of Sweden's Millennium Program. The area was designed to offer modern apartments, green yards, and easy access to both the city center and nature. Its architecture still reflects the era, along with a strong sense of community. Many of the original residents still live here today. When I was 15, I moved here from my childhood village, Västra Husby, and it quickly became a place where I felt at home. Hi, we're here. Oj, 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 cold beboje butte. We are here. Idemo Norrköping. Sad ćemo da vidimo babu. Marie. Vart är vi? Marie pratar hatska. Ja, mycket. Ja. Ingela is here. Ciao! Ciao! Hello, Danilo. Vem var där, Bebo? Zelda! Ciao! En riktig bratte alltså. Check it. Da. Ovo je baba ispala i ovo je babo ispala. Ovo sam dobro naravno iz Srbije. Kad god dođemo ovdje kod mame ili tate Terezine, ovo je uvijek je pivo. Čekaj, Leto, proleće, zima. Živjeli. Uvijek mora pivo. Bravo, Šveđani. Kakav brat, a? And this is the best when you're coming to mom. Always candy. Šta je to, bre? Always candy at my mom's place. Imate video Budis kad pričam što Budis je najgora hrana ikada viđena. Ovo nema veze. Ja, okej. Stefan, här har du servetter också. Jag har bara lagt dem sådär. Tackar. Ja, jag tycker den här är mycket fräschare. Lasagne, alltså, bread, den gula är också salad. jättegod. Men det är lite annorlunda smak på den här faktiskt. Så. Gå framåt. Skål. Skål! Skål. Det var gott. Det var fräscht. Jag har druckit min... Visst är det fräscht? Du har druckit din öl, ja. Du har druckit 2 öl, Stefan. Du tog min öl och din öl. Då har du 3 kvar. Exakt. Dobro jutro. On my way to the gym. Morning session. Stefan is home with Danilo. My mom is still sleeping. Later we're gonna go to my brother to hang out. So it's gonna be a good day. I just left the apartment. It's cold as fuck. I don't know why I didn't take a jacket. But yeah, I'm here now. Yeah, but complete alone. So now, if you want to see something really embarrassing, I can barely do 5. I don't think I can even do 5 girly
push-ups, Brette. Not okay. I'm giving you that one. Before, I could do like normal push-ups, like I think 10. But yeah, come in there, Brette. 4. You saw the struggle. Yeah, Brette. Put do pakla popločan je čokoladicama i pudingom. I mean, at least I'm happy that Stefan told me or taught me everything that I know. I'm gonna come back fast. Just watch me. Now it's not cold anymore. Now it's just nice to come out. Going home now, eating breakfast. Maybe Stefan is gonna go to the gym. I'll see. Yeah, really good morning. Ovo je prava jesen. Obožavam jesen. Kad sam došao u Švedsku, više sam počeo da gotivim jesen nego proleće i leto. Jer su ovde boje fantastične. I pogotovo što oni cene više prirodu, nažalost, nego mi. Evo, pazi sad ovo. Iako je vreme generalno krš, ovako, pada kiša, tmurno, ne znam da li ima 10-12 stepeni napolju, ali ove boje su fantastične. Sad ću da sedem da radim, pošto imam bruka mnogo posla. Valjda je sezona, sad ljudi hoće da treniraju pred Novu godinu, pa ja se ne bunim, super. Tako da ljudi koga interesuje, slobodno nek piše. I barnstolen. Den var fin då. We are going everyone. Yeah. He's pissed. He's like, what's going on here? Får ni plats? Ja, nu får vi plats. Are you excited for tonight, for the game? Ja, brat Rakic je bio. Brat Rakic je bio u Abu Dhabiju. To mora se isprati. Naravno. And you? Yeah, it's gonna be cool though. It was years ago we saw him. Actually, yeah, we saw him 3 years ago when he got injured. We were watching live. We were actually also in Norrköping, if you remember. Was it? Yeah. We were watching at your mom's place. Ah, yeah. Ciao. Ovde živi Terezin brat, bukvalno raj na zemlji. Svuda oko njega ravnica, mir i tišina. Vidiš u daljini samo prirodu i čuješ ptice. Ujutro se često pojave divlji zečevi, ponekad čak mus ili lisica kao iz dokumentaraca. Vazduh je čist, nema buke, nema gradske gužve, sve deluje jako, jako smireno. Ono što je najbolje, sve je na samo 15 minuta od centra Norrköpinga. Ovde stvarno možeš da odmoriš glavu od svega i da uživaš u pravoj švedskoj prirodi. Ovo gde Burazer živi je raj. Pazi sad kakav pogled čovjek ima, pazi sad ovo. Pa pogled ovamo. Bravo, Tereza. Bravo. To mi se sviđa. What are you doing? Preparing food. Bravo. Potato. And my mom is making... Is that Jossons frestelse? No. It's your frestelse här. Ah, okay. Breast potato. Ah, okay. I love this place. Pogledajte pogled, eto, da se tako izrazi. Mislim, meni je ovo san snova. Čak su vidjeli one njihove, kako se to zovu? It's not the deer, it's deers, yeah? Moose. Da, da, oni najveći, ogromni, pa su vidjeli lisice. Zečevi su klasični, to imate i kod nas. Opa! Klinke se tetoviraju, pa Tereza pomaže. 3 hours later. Excuse me. Look how good I'm pretty hungry. Me too. Looks good. Oj, bebo. Oj. Idemo nazad, šta? Rikvrc.
Ciao! Ta, 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 ta. Här. Då. Azamat is undefeated. He wants to crack the top 10, but tonight I will show you. Ciao! Vienna, Austria. He's born there. Vunnit sen 6 mars 2021. One more day with rain. Yeah, unfortunately Rakic lost yesterday. That's why I didn't want to record the game. I wasn't in a mood for recording. But anyway, we are on the way to Tere's dad now. He lives in a fairy tale, and I'm gonna try to record with the drone so you can see how that looks. But it's like fairy tale, literally. I'm just excited because I'm gonna go and eat the pistache biscuit there. Aha! Då har ju bought for us, jag vet det. Nisam znao. I ate that like 2 weeks ago when I was there. Bro. I just got one bite from him to try, and I was like, oh my god, this is so good. And since then, I cannot stop Eating thinking good about. stuff while I'm in Stockholm and she's Yeah. out shopping. No, you were in Serbia living your life while I was Exactly. with 3 kids. Meni obećava mi! Au! But since then, I didn't stop thinking about that biscuit. So now I'm gonna get one full to eat. Pogledajte ovaj švedski standard, ovo vam je ove zgrade koje imaju prizemlje i još 2 sprata. Neće da prave ono, kao što mi imamo, 7 spratova, soliter, ovo ono, ne. Zbog sunca, zbog prirode, zbog svega i svačega. Tako to izgleda. I mnogo lepo. Ako živiš u stanu, ali svuda oko tebe je zelenilo. Doduše sada je malo žutilo, pošto je jesen. Ali stvarno lepo. Danilo, da radiš, bebo? Stižemo uskoro. I was hungry before I need to eat sweet stuff. Bravo. Kao bajk. Tereza je otišla sa Danilom. Pogledajte ovo. Da, ovdje smo snimali klip za Božić prošle godine. Taj klip ćemo da naznačimo tu negde, da možete da vidite kako izgleda ovo mesto kad je prava ona zimska idila, kad je sneg, hladno, onaj pravi švedski fazon. Ovde živi Terezin tata u staroj švedskoj kući iz prve polovine 20. veka. Kuća je smeštena duboko u šumi, oko pola sata vožnje od Norrköpinga. Ovde je još mirnije nego kod njenog brata, nema komšija, nema buke, samo priroda i šum vetra kroz drveće. Noću se čuje ponekad sova, a u okolini su viđeni medvedi, prava divljina. Ovo mesto kao da je zamrznuto u vremenu i kad dođeš ovde potpuno zaboraviš na svet oko sebe. So this is the famous... Ah? Okay, so this is a calorie bomb. This and tea and biscuit. Record this, wait. First time I tried it. I did just take with your hands straight into your mouth. Brette. Good, huh? Huh? Just perfect. Look at this side. Alltså man gör dem lite varma, de är så jävla goda. Det kan jag göra nu, jag tror det. Okej. Jättegoda. Ja. Go more. Tako je, Tereza, getting back your kilograms. Okay, the famous one. Jag tyckte det var för mycket för det. It tastes like the päronsplitt. Ice cream. Nice. So good. For me it's a little bit too sweet. Ovo je ekipa koja je osvojila švedsko prvenstvo. Zovu se Mjällby. Nalaze se u selu od 1500 ljudi. Evo, sada igraju jedan od posljednjih mečeva. Fantastično, pored Malmeja, Djurgardena, Göteborga i ostalih klubova, Aiko i tako dalje, koji su milionski klubovi. Ovaj tim sa 1500 stanovnika u svom selu je uspio da osvoji švedsku ligu. Fantastično. Živjeli, dobri moji. Pogledajte ovo, raj na zemlji. Pivo je naravno tu, švedski standard, to je klasika. Ujutro je kafa, kasnije pivo. Pazi koliko je mirno. Ovo u Stockholmu ne postoji. Verujte mi, ovo ne postoji.
interesantna stvar, vrlo interesantna. Šveđani, oni ovako ubacuju ključ. Možete vjerovati u to? That's the correct way, though. Ne, that's on the opposite way. No. So, kapirate? Ljudi ovako koriste ključ. To je znači, kad dođete u Švedsku, jedno sam pokušao da otvorim vrata. 30 minutes I tried to open the door. 30 minutes, 15 minutes, I was like, what the hell is going on? Did I miss the key or something? And I called her and I was like, what the hell is going on? She told me, Stefan, flip the key over and just... Yeah, like watch the hole and you will see where it's going. No, I was like... Ja sam ostala speechless! Yeah, but he's not watching, it's just like... This is not shopping. But maybe with Therese and I will grow old here. Do you like not shopping? Yes. No, not you. I know it. Write in the comments if you like not shopping. Of course they do, but... I do, because it's way calmer than Stockholm. Ajde. Yes. Tako noć. Ciao ljudi, thanks for watching this video. If you enjoyed the content, don't forget to give a thumbs up and subscribe to our channel for more exciting videos. And hit the bell so you don't miss anything from us. Look at this guy. See you in next video. Ciao. Ciao.